A Dan Svetog Save svečano je obeležen u svim školama i pravoslavnim hramovima u Boljevcu. Povodom školske slave organizovane su priredbe i prigodne svečanosti na kojima su uručena priznanja učenicima za najuspešnije radove na likovnim i literarnim konkursima u čast srpskog prosvetitelja. Svečano je bilo danas u boljevačkim crkvama i školama. U hramu Svetog Ilije, u prisustvu vernika, učenika i nastavnika, liturgiju su služili boljevački sveštenici. Održan je prigodan program u čast Savindana i prerezan slavski kolač. Velika mi je čast što sam ove godine donela kolač, bila kolačar. Deca su mi ove godine krenula u prvi razred, tako da je to još jedan važan trenutak u našem životu vezan za Svetog Savu. Svečanost u osnovnoj školi 9. srpska brigada otvorio je direktor Mirko Milivojević i podelio priznanja učenicima koji su napisali ili naslikali najbolje radove na konkursu povodom školske slave. Ja sam Aleksandra Nikolić, drugo 2, dobila sam medalju prvo mesto, nagradni konkurs Sveti Savu. Ko udara tako pozno u dubini moćnog mira, na kapi zatvorenog Svetogorskog manastira. Dan Svetog Save svečano je obeležen i u vrtiću Naša radost u srednjoj školi Nikola Tesla, kao i u svim drugim školama, kako nalažu tradicija, običaji i iznad svega poštovanje prema prosvetitelju, književniku i prvom srpskom arhijepiskopu.